Inamandla ukwenza into ezinganokwenziwa ngabantu. That is why we can't waste your time. Angeke siwaste ixesha lenu sokuthetha izwi lodwa kule veki. Nithi Thixo into ayithethileyo enye singangayiqini ngoba sikwazi uyicontainer, sikwazi uyigcina. Oh hallelujah. First Kings chapter number 19 okonkani bokuqala. Okonkani bokuqala. Wengena ekokota wayethwele isiphambano wayehamba enkangala ebusikazi verse number 10. Okoyo, amen. Pero gusto que le prende no esto serie in professional so that's how it is. Soke konjena wena batsha benze njani bashiya umqophiso kabantu bashenga umqophiso wabantu kodwa kabani bathandikani cela nivumele nje ndisenze nje logama usiyo umqophiso kabani ukaThixo benza njani abengoko bagungula i-altar ngoba makuxobo makhaya ngokuthethwa ngokwesibeleni sokuthina inkonzo ibandla umzimba kaKristu ukufuneka libe ne-altar nomntotsha ohlabelelayo focused othandazayo oshumayelayo kufuneka abe ne-altar yakhe funeka benze njani abe ne-altar yakhe nakuthi apha umprofethi bazisile intoni
ndisele bodwa umprofeti zophendula abantu abathi basheke bodwa kusekhona insalela efihliweyo. Hayi madoda, ayifile nkosinayo, ayifile nkosinayo othi heba ayinwatswa ungafane kovukonke. Sele bodwa basakhangelana nabo sikulosizi. Umkhasi Kristu is busy searching for the real prophets, not abaprofeti abangabathayo ukuphungwa. U-Antichrist ukhangela abaprofeti abagenuine. Namazi phumphum noqikelela ngoba ebona isimo. Hayi madoda, izophela ixesha lokuba wena usihlangene kube ngathi uhlangene abantu nje abanomali. Oh mashatha, kuthini nabangoko bazalwane kasihlangene elowa benegoma, elowa beneguliso, omnye beneziprofeto, omnye benezichazithetho, ngoba kuhlangene abantu abasuka kwi-closet. Kuhlangene abantu abathandazayo, abaqala uthandazayo. Le nto iqala Samuel kuhlangane siyento siyo ngoba kukhona ukuphekwa khona. Ngeke wamelana nomkhasi Kristu xa usenza phambi kwabantu bathi strong ngekho strong. Thini seyisibingelele. Ngokhuleke mama. Uyehova ethi lomoya wani ayengekubani ukhona isifungo esibonakala ngathi kukhona uyehova phakathi kwaso. Ndizothi uyehova ngekho kuloo nto. Le noise elivayo eSouth Africa okanye all over the world kungenzeka inoise nje yomkhasi Kristu. Qhubeka mama, ngiyabelanga lapha mntana na inyikima leyo akabakho uyehova kuyo, hayi bokakuthi. Qhubeka mama. Kanti lo Yehova wethu ngomlilo njani? Lo Yehova wethu ngomlilo njani? Kodwa iBhayibheli akabakho. Kukhona imililo engiyibonayo, abanye baphaka kutshe, abanye baphakama endaweni zabo bebasoze baphakame. Kukhona i-fake miracles ezenzekayo. Kukhona i-fake miracles, fake preachings. Xa usijonga ungabona umlilo kanti akekho apho uyehova. That is why abantu bekhulunywa kuthiwa pray. But when umuntu lefika aphutshwa, umuntu uyasenzela. Akukho sidingo sokuba ucele pray in the spirit ngoba umuntu lefika uyasenzela. Khona imililo ke kodwa uyehova akekho phi. Ewe mama, ndifuna ukubala ngabona namhlanje badanikayo ukhala njengale nto. Ndifuna sibone le nto ndifuna siyithandaze ngayo namhlanje. Emveni komlilo kwabakho ulwandile lokuphezela okuhle. Kwathi nakuva u-Eliya wakuvukuthela ubuso bakhe
wathi uprofeti akuva lewenza njani ukhona lesilungile na and it was no kala mangekho usuya leyo phakathi kokufaka inhloko kala ngekho yes yes. But the Lord was not in the fire. After the fire came a gentle whisper. wakhona nonitata A gentle whisper. wakhona nomasithethe izothandaza A gentle whisper. wakhona indlebeza yitolo zoyithetha somthamo namhlanje sifuna kukhona ivoice ezoviwa ngabantu abakufutha kukhona ivoice ezoviwa ngabantu abane-relationship nomuntu umoyingcwele Yes. ngoba le voice nomthombo ijek yahlebeza ithi kwafika ilizwe elijeke aqobofika bamanatha yenza njani wabugubuthela ubuso bakhe ngengubo yakhe Eliya baprofeti basemdantsane wesi Wow. why are you hiding Wow. baprofeti base-Eyotini Wow. why are you hiding liyafiliswe andazi ngoba nina imonite nanincede nje bafowethu liyafiliswe Oh, lifayiliswe kukhona abaprofeti lenana lifayiliswe bekhona bezimele kodwa leveki bakuthomba yiveki yokuthuthwa kwamaprofeti man. abantu abazovuma babelinyanisi leveki yiveki yokuthuthwa kwabantu ekukolodeni abanye zobaxelela uba ayigwewethu oshekela asekhona amaprofeti abakhona mkhulu makuthi kunalowo sezweni Man. ibhayibhile kwavakala ilizwi elijeke ufuna ntoni aba elanje kubeka baba benze njalo abantu basirayeli Awushilo unqobile. amela batekelayo uthixo ufuna sisusa kwi-religion singene kwi-relationship i-religion ijonge outside appearance i-relationship ijonge inner man i-religion ine-do's and don'ts but i-relationship iyazinqandela i-religion ine-limitations kodwa i-relationship iphela ngaphaya ayibanjwa zidoga ayikho limited now enye yezinto efuneka siyivumeleke kule veki yi-encounter ngomuntu umoyingcwele yi-encounter ngomuntu umoyingcwele praise the Lord bawusikile umnqophiso wakho yehova babantu njengoba besile ithi iqhubeka benze njani bagungxula iseko bagungxula i-basis bagungxula ibeziziso bashiye eziyiziso yoba lusizi uqhubeke uconcept without the foundation basigungxula iseko yayiphinda lephela verse number 15 Wathi kuYehova kuye, hamba ubuye ngendlela yakho, uye entambo yaseDamasko, uye ukhambise uHazayeli. hamba uyaphi uyothandaza abantu okanye uHazayeli
Yes. Utamswiri Jehu okanye Yehu Thambisa no Elisha. Yes. Esikhundleni sikaBani? Abagoma abanye. Go and anoint. So wenza lonto namhlanje ukuzoswela abantu. Oh, lamakhalosha. Ningawaniseki. Awushena nawedwa. Ewe akuplace kubeni. Hallelujah. Sivula nje namhlanje. Sifuna sitakazela lonto. Ngobathi uba wagcina isikotata bethu. Wagcina kodwa bethu. Kodwa imafele ngiyama. Thina njengobelatsha. Thina njengobelusha. Hallelujah. Dispensation yamandla thina. Dispensation yomlilo. Dispensation yokwenza izimanga. Ezenhlangwesi nabaphezulu. Siwibesa. Ngoba siyeke nje bayifunayo. Hallelujah. Praise the Lord. Ningafuna ufight one. Ningafuna ubethwa kwenu. Namhlanje uthixo makasithethe. Makasiphosele. Makenze into mazake ethiwa. Sivile ngemali. Kodwa sifuna ikwenza in our generation. Sifuna ikwenza in our time. Yintolo soyibonile wena. Yintolo oyibalisa. Ngothixo wakho. Uba yinto namhlanje ephathise. Namhlanje ephathise. Akasifuleke wofe. Akasifuleke kulwa. Akasifuleke phasi. Apha abaprofethi. Apha abantu bakamoya. Abazonga nosothe. Athi ngenzeni. Sizwa.
ayifuni lwazi lakho. Noma ungumntwana, noma ungusisi, ngidubuye nakanuzele, ngidubuye sisi, noma ungusisi, lento i-identity yakho esayithandela asiboni yena ufihliwe kunye noKristu kwezasemazulwini na ukhona umuntu ezosuka komjelo tuelisa hayi madoda silandela amakhawe asegulo asisula nensalela yokuphila impilo engcwele abasiyanga nje nalokho abasiyanga naKristu abasiyanga nabaliseko wasiyanga amandla lento isuka emandleni isiya emandleni lento isuka kwiglori isiya kwiglori ayibona kusayela phakathi kwabantu noma usisi noma intombazana kodwa bayongathisiwe ayithoki usobantu kawamela kanje wombathini kabuye komso usithi ngibigoma namagoha kabuye komso uhlabelele langoma ethi wathi nakusaya ngivuke ngisuthi akabonge uJesu namandla omnyama ayekade ukuthi uzoqhubeka uyiphathe ibhayibheli
umekuwa microphone kodwa ifikile replacement. Bantu abachasiseke bonke. Uma kufuneka amazi mhlanje ndiyathanda. Imama lo. Ngeva kodwa xa izulisa. Ngoba bakhona ngathi babekapha. Hula mama lo. Ngoba bakhona bakhona izilimi ezithwayo siyidumana isephathi. Ush. Ngoba sivusa. Yes, take Lord. Ithetha kakhulu zathi kodwa. Bebe bayenza iJehova mazi. Emhlaba lo mazi. Angabe bona phambi kwabantu. Ndizabadibana naye closet. IBhayibhile kwaba bafundi Yesu. uJohane wakhomba abantu. Kubani bathandekayo? Wakhomba abantu uJohane kubani? Kuyesu. IBhayibhile kwakhona abafundi bakaJohane wabakhomba kuYesu. Now in verse, I think Papa verse 40 or 30 something. IBhayibhile pha uYesu wathi wajonga abafundi bakaJohane wabuza lifuna iBhayibhile xa bephendula abafundi bakaJohane wathi Yesu uhlala asifuni into sifuni iwekesi ngoba wasafika kuhlala khona sizothola into sifuna Yesu Yesu ngoba sifuni into zithathe anizomthembisa umsebenzi ungangatholi ube unothi omkhulu yini muntu akavusa abantu abanamehlobo xa bejonga abantu bosezayo bathi papa mami badla kaKristu funani kiba makakho tebusayo funa galo kaJehova funa galo kaJehova yakho enemies bisnatas nabo sishimelelayo Yes. Elisha. Also replace. Yes. Why? Leyuthi yakudinga uthoko. Yes. Ngifuna xa iphuma kumfowethu akasinde kayibona. Iphindile ngizothi sifana. Ithi xa ephoswe kuwe konke. Akaphoswa nakuhle. Yes. Ngoba ngoba umoya ngalihlupha abantu abajama nabo. Xa ephoswa kuwe sisi. Akaphoswa naye. Yes. Glory to God. Onyama ngayibona into. Kodwa khona umuntu ofuneka ajonge ngemva ngoba ajongeka. Kanti betha ngapho bethena ngapho. Hayi bajonge ithi le kufuna abantu aba-United. Fase man. Abantu abangasihlaba. Yes. Omnye uzoba ngapho ajonge ngapho. Omnye ajonge ngapho. Omnye ajonge ngapho. Ngoba kuyaliwa bathandekayo. Asifane ngale nto enzekisweni kuyaliwa. Kuyaliwa. Kodwa ngoba abantu abayifuni mkhathe. Abazogqoka noma bagqoke kukhona ukhathi. Wasemkhathana okhethiweyo. Kodwa abantu abayifuni abanamandla. Bokugcina umkhathi wasemkhathana. Asamba zokhetha ngezolo. Kodwa sifuna abantu abazogqoka ugqobo. After that, close your eyes. There is a happy rising up. Preachers
of Jesus. We need the name of Jesus. Oh, yes, Jesus. Sumaya yes. Sisa mfana shoyetu. Ukono chewa. Yes. Ukono Elisa. Yes. Iko sefu watu. Yes. Baba mtakaso na kiasi. Yes. Hii makabisa. Sifuna chele moto na macho. Yani kusema kama mtaka sana. Papa delicate sita. Kuna mambo kukosa kwa toba kwa mama. Kuna mambo mafuma toba. Au kena kubidi. Ukempelele. Abori ni sofi na kuno. Ebu shane to. I'm waiting for you to know it now. I'm taking out a watch. Take a bag and it's all made in Christ. I'm not going to make any so say they go down. Say they go back someone. Take a bag. What's up? Shut it down. You need this divine anointing. My name is Alpha. I will wait for you. Patient. Dichoka nyawe. Ikhaele shune mokokobe. Nasema kaele tuele shune otakabele tu. Asapa tulope yesoke. Namshato usu. Lokutina na lokutina. Ela saya cerita sama kami. And be ready to receive the divine anointing. The Lord will touch you. Moito ele kuizo ni kinta. Kurra papa nene kebesi anda na baba sata. Kurra baba sata na baba sata. Holy Spirit, anoint them now, so that when the enemy escape from one another, figure go with the clay. Get in about. Get in about. Siatangaza noma awuzanga phana phambili ulapha kwifloor
Cela sithandaze